Savadi krap. Evo lijepi moji, pitali ste me da se malo oglasim o Erslanu i njegovom potpisu za UFC i da predvidim borbu protiv ovoga Cutelave, Moldavca. Pogledajte vidite. Pa gledajte, meni je prva stvar, drago mi je, zato što sigurno to je njegov san. To je zašto se posvetio tome svemu i tako, znači otišao je u UFC. Po njemu najbolja svjetska organizacija i meni je jako, jako drago što eto napokon imamo ponovo bar jednoga Hrvata u UFC. Ovoga Dalmatinca, da ne kažem. Pitali ste me isto šta misliš kako će mu biti, pa bit će mu teško. Zato što je to po meni sad trenutno kategorija sa najtežom konkurencijom. Sami prvak je ajme ubojica Tako da taj san o tituli je malo onako dalek, ali da ima li tamo šta radi, naravno da ima. On može biti u samom vrhu. On može svako pobijediti ako bude pravilno radi, ako bude pametno radi, ako bude ima dobru taktiku. Ne srljati, ne ići u neki infighting, nego lijepo pametno raditi, može svako pobijediti. Teško će biti naravno sa ovim prvakom, sa onim Dagestancom na kraju, kako se zove. A ovo drugo, on to sve može. Znači, sve on to može. Kažem, nezahvalna kategorija, ali da Bog da bija prvak. Što se tiče njegove borbe protiv Cutelabe, odnosno Moldavca, pa vjerujem da će pobijediti. Vjerujem da je, sad kažu ljudi, iskustvo od ovoga, kako je iskustvo, brate? Šta? I on je iskusan borac, savjetu, nije se borio UFC-u nešto. Cutelabu će on dobiti, samo kažem, ne bude li išao u neku izmjenu, nego da lijepo radi, snajperski, kako zna, i pogodit će ga prije ili kasnije. Cutelaba je u negativnom nizu, po vještinama, meni izgleda da je ograničen, da je Erslan ima puno više vještina. Ako bude poslušan u glavi, pobijedit će, tako da mu dajem 80% šanse Erslanu, 20% ovome Cutelabi. Sad zamislite koliki je to postotak, kako ja vidim tu borbu. Može to mene iznenaditi, svakog u vas, nažalost, ali bilo mi je drago da pobijedi Erslan. Evo, nestalo mi baterije, pa sam morao na brzinu promijeniti bateriju. Bolje sad nego da sam snimao dok snima na Anacondu. Što sam htio reći, to je to. To je to zapravo, mislim da sam sve rekao, otišao je u UFC, drago mi je jako, ima budućnost tamo, može biti među prvi 5, 100%, možda bude prvak, Gledajte, on je strahovito jak momak, velik, snažan za tu kategoriju, brz je dosta, eksplozivan je, ima dosta kvaliteta, ne znam kakav je na podu, nisam ga nikad vidio kako se bori na podu, da budem iskren. U stand-upu je dobar, precizan je, mora se boriti kao snajperist, mora se boriti bez ulazaka u neku divljačku razmjenu, treba biti odmjeren, korak nazad, pum, mora pogađati s kontre, precizan, malo udaraca, jako snažno, silovito, može nokautirati svakoga. Mora popraviti puno toga, ali kažem, sa ovim setom vještina koji već sad ima, on može parirati u UFC-u, to mu ja bar želim da bude stvarno dobar. Da osvoji, jedino kažem, ako Poatan ode u teškaše, onda se otvara puno mogućnosti, može biti prvak. Dok je Poatan, teško će mu biti s Poatanom, to će biti teško, to neće niti predviđati, neće dogoditi. Držat ćemo se sad Cutelave, vjerujem da će Cutelavu dobiti, da će mu biti otvoren put za dalje, koga ćemo sljedećeg staviti poslije Cutelave, vidit ćemo. To je to. Znači, samo naprijed, samo jako, brani boje Benkovca, idemo.